Košarkaši Vršca ulaze u samu završnicu priprema za početak nove sezone. Vršački tim, koji je znatno izmenjen u odnosu na prethodnu sezonu, predvodit će Zoran Todorović, koji ističe da pripremni deo i nije protekao po planu, jer se nekolicina igrača povredila već početkom priprema. Krenuli smo pre 5 nedelja, 17. augusta, nismo krenuli kompletni, bilo je i povređenih igrača u toku samih priprema. Mislim da ova pauza od 6 meseci ostavila traga, da igrači nisu baš pripremljeni, došli na ove pripreme i da se to odrazilo posle kroz trening. Imali smo u toj već drugoj nedelji Dimića, povređenog, i Pavlovića. Kasnije je i došao DJ na poziciji 4-5, Bogdanović se priključio ekipi, mlad igrač 2000. godište. Tako da, kad smo mislili da smo se skockali i da smo nešto napravili, došlo je do tih povreda. Povredio nam se prvi playmaker Vuk Jovanović. Košarkaška liga Srbije startuje ovog vikenda, tačnije u subotu 26. septembra, a košarkaši Vršca u prvom kolu igraju u Kragujevcu protiv Radničkog. Kako ističe trener Todorović, iako je u pitanju jak protivnik, očekuje pobedu vršačkog tima na gostujućem terenu. Idemo u Kragujevac, oni su ušli u viši rang takmičenja. Prošle godine Živanović igrao kod njih i to treba da spomenemo, da imamo 3 igrača koji su prošle godine igrali B ligu, Vuk Jovanović, Živanović i Nedeljković. Živanović je prošle godine uveo Kragujevac u viši rang takmičenja, bio je okosnica njihove igre. Oni su potpisali Katića, potpisali su Đorđevića koji je dugo bio u drugoj grčkoj ligi prvi strelac, Stevanovića koji je bio u Partizanu, bio u Dinamiku, Dumića su vratili na poziciji 1, tog Popovića koji je bio kapitan Borca i Čačka. Tako da imaju dobru ekipu, mislim da je naša šansa u nekoj agresivnijoj igri i u tranziciji, u trčanju. Sigurno idemo da dobijemo utakmicu i mislim, iako ima ovih nedostataka, da možemo da pružimo i otpor i da se nadamo u pobedi. To ne može da nam oduzme niko, pogotovo što je prvo kolo i duga je sezona, 16 ekipa, 30 kola, tako da ništa sigurno neće da se promeni ako izgubimo, ali normalno da bi na psihološkom planu i na meni kao treneru i ekipi značila i dobra igra i pobeda u Kragujevcu.